United School Gibran Hakalama jang kasi jantia deficit School Teacher Association but Garo Hill Deficit School Teacher and Employee Association menta kasi santereng na wiang arja arpway kya lay banyak kendo ki officer katat pulia putih ke jela haringkat ke Chief Secretary ke jela ke Kong Rebecca Sucheng uba DP walang uba Amrus Marak Banyakren hakibabun kimat jingdawa badang sateng habayakren bu Presiden jangka KJDSTA uba bukular hakajing kendo pat ki officer katat pulia putih ke jela rai thu banakalian jeki kenshim kia yakani kamat jingdawa jeki ya ni keren mentan baru pada Chief Secretary preside meeting dan doi additional Chief Secretary in charge of education sa DP Walang dan doi Secretary yang ke education baru juga pori Director yang ke School Education and Literacy Isan Amrus Yat Semarang di nakal yang ini dan proat lagi asosiasi yang di deficit board lagi long nak kasih jantia bat nak karuhir seniawan dan participate di meeting di kebenengkong kebengi raise ya kai isu kalong ba ka pension di kumala syai'ong ya pi barbon bangi kinong kai ngiyat train lai pusan sapos nem nengi mio pension ne di ngikat pat ya ka sokan bahkan sumbah ban ai no ye jing yo yungi hadin yang asung thai kenang ba ngiru nginum dipen tang ngi kun dan ngi kun siu bat ta ta na kalian kesokan taong ba nginsa consider ikani pat insiasyong i meeting pat hadin la syong i meeting insaran mal kimla yang yo thok ai fi bikin rai menta hapo ke meeting ndai kin yasyong kini perkan nagi department welfare swaba in banra ingi ya kata kejing jeng ki lanik pension yang i kinong ika deficit di kata kalong kebenengkong kebaar pada kebengi keren kalong ka ni ka gratitude ke gratitude ni sayo kinong ikai deficit lane ki government servant kila ban yo ya kani gratitude khat disiaji bat kani kinong tresokar ki yo haka that pe commission ki yo lai lak steng haka food ki yo nyulang bat haka ni ka fi pada government employees kiri sadu $1 nak kalian jungi pada ngiyo hadu menta tang itu ya mau jongka that pe commission lai lak steng ka food ni klam yo nyew man menta kiri up to 10 lakh di ngilakat pan ya ka chief secretary bat itu officers ba sumbha ban raise no yang iru syak 10 lakh nah kalian kesukaan kalau ong ba kan syong ke finance kan syong bagi officer yang godit kenang ba kan notify kan release juga ada jong kan nika di CAG segi divisi school teacher di nisung tenat ya kata maka sokar ke ai ya ke jubam ke ba nisung tenat kalau positif hak ba nah kalian ke CAG kalau don in progress setang bakin ai yang education lah nika pada kawai pada kalau kita nisibun gini ki jing don kam yungi hak jing im yungi ki bompet bandu bat kini ki long kum committee reimbursement kabai dawai kabai dasin habangi lai cuma ni hadu menta ni hablot hinapla de ni kepat ke sekarang bala ralong ke bala wakin alam yang kabai dawai habangi lai cuma kidan mapang kanser kidan mapang TB bat kibai kimla mana fort kimla ra bat kidan ru kiba su klat ai nakanda jong jing bumla pansil ya kabai dawai kabai suman di kani ke medical reimbursement kadai kabai dawai kabai suman menta kinong kai bat mentang kata ila dawaru neksokan ya kani ga assure career progressive scheme bangin kamsel besokar yang i katkum ke senior katkum ka length of service yang i di
ya kan ni nama bengi kinong tres apa ngi kinong hikai apa ke defisit nginjuyo ya ke promotion nani nginjuyo panlong principal by principal umi sitom hagi school Katolik hagi school Kristian hagi we school ram kasitom hagi bat maki ya ke post principal by principal ni ong ni ya kesokan mentan ba singha menteri kamno ya kan ni ke Assure Career Progressive Scheme ACPS kenang ba ya kinong hikai umsil kat kum Kristianyo lani kat kum karang yang di nakaleng kasukar ka syaskor bah ikan ni bankan consider ya kan ni kakam panda kila besyong lang di meeting nomor kimnut ban ai komitmen yang ni hang tu apa di meeting idawaru naga sukar ba kan wanra be da ka service rule kumalong menta ngingin dan kamdan nganu garur ke betikna yang inong ikai divisit iyo iem iwei school gila di kumwei iwei school gila di kumwei di ngila ot jaga sokan mentan bala kumnu kade bandon ke uniform service room ba sisen bala menteri kam ibaro divisit de menlong once for all bat hakaju kapo kam dei menlong kabalong kendum kendam lani ke pen nak wei school sepai pat di ngila dawaru ya ka ni kai matan silip ilip tu kelayu i ginong hika jusit kidan kimatan silip no kiba yo kelung kimis ilam no iwei school yang seu hi ma pi iwei school seu ma steng na jingti kamlong kumta si sen melami kan ni service run si sen la seu sokan mungkin riu benai lanisan benai kat bagi ai karun dia kata kan long renti parok kuwei state habarok kuwei deficit school ya kan ni ru kesukar kan song perkat ngalong epi tenang ba kan la ni dan kam nila resu ya ni jadi subjek ngalong ya hak meeting ba imat kesukar ba ke embus timdan kan no jing suntu jing bot ke embus ke introduce jadi subjek di ba fair singap tourism hana kata singap ndai hadu menta sub introduce yang subjek mai new subjek tremdan no hikai kata ngamla aban hikai ya katu subjek kapaka ai mai tidak menong itu giblapas ya katu subjek di niong baladap introduce yang new subjek dewan sanction natat ke nya kapus no hikai ya katu subjek himla aban suong sim kan ni ban ira ong du wat komputer kepala la mentar ki pausnam nimla ban siu ke sokar klem ai ke sanction pos di komputer ni susim ngi kena sanpeu la ni sispa ba ni sai tu lok ye gitu kinong hikai komputer ti kung kan ni kamlong ke free and compulsory education ke sokar sisen la introduce komputer la ni tourism la ni kanu ke subjek kadai ban ai ban ke sanction pos kenang ba kinong hikai inyo ban hikai gitu ibala puli ya katu kalan di nakal yang suka kelas askor ha bahkan si keren yang ni tentang hagala yang suka naikkan ye keren deh bat embus kenang ba kanu ke subjek kebikin introduce kan long dak jing yusung tulang bat suka bahkan ai nong hikai kita ke subjek di ini ilong katu kan ni iba ngila yu iba ngila ye keren di ndai ke bakadu hi ngila ong yak suka bas area jungi dang yo dang asin kafas bat ke skin instrument bahasa kalong saka hard bat food di ngilaong ya ini ki officers bahas sembah pelait no ini ya ka pending areas suwa ke Christmas kenang kinong hika jin yo ban ya celebrate Christmas lam yang bai ni irian ban nagaliang ka chief secretary bat additional chief secretary in charge education ila ai ngi assurance ke babiang ba kin persang kat bala pan pelait ploy no kenang kinong hikai kin yo lam ni irian kendiat ba remaining areas naganega pasah ti ini gilong kartu kan ni gijing kren yungi bat ka serkan ban ikmilti ba sistem ke serkar rapat kepang ini ikmilti ba serkar kan simkia na kementa kinong hikai habu simkian mentang kinong hikai kemut kisimkia
namta ke education jong state bat kesimpian namta education jong ikna berubah bat ke society berubah ini gilong katukan negi poin di bang laris akan di meeting namar kada di meeting kamu setia ngirung iklemong ya ka presene hapo asipnai pos tayo kamdai setia kurkom jong ibingin ong ta ndai nakaliang yung kila ayun insurance bakin la kloy kat bala namenta kan ni kijing dan kam jungi namar kam dei ru ngin ayo dar ngi wala sali singi sim tayo ndai kiru kilalom concern namenta ki genuine demand genuine issue jungi pat ki ongin perkhat kloy kat bala kalau kan ni pan ila ong ru ya sokan bas subha record ya kan ni bat ka proceeding recording proceeding tidak man ago pi lem sangi pada kata ila arai banna nam in ago pi lasai singi ya kan dik proceeding ke pengi kren pat sokah dia kata kila komu ginna nakal yang setari education on sai ko pi yang ni ka ngi kren wala vi don kam in sai da ya pi ka ngi kren no ndek la ai ka sokah